Ni mare tawah adan gumini. Sing je anak lo dogen begerengine teken anak muani. Mebalik jani. Kayang anak muani rebutin anak lo. Tu persis unduki ane tepukine teken Yuliana. Ulian ngerebutin anak muani, jani Yuliana kemuline ken anak lolo aja kedua, misi ngagel aji botol bir. Kejadiannya ento di Mike Dandis Jalan Padma Timur Legian Kuta Badung, Dugas Jumat 18 Juni malu. Informasi uli kepolisian ngorahang, kasusnya ini awalnya ada nak loh aja kedua, madan Andi lelati Asari Yusuf, ajak timpalne Iren Priscilia Sapulete. Andi lelati ini ngelah demenan. Sialne, demenane aja ke megesah teken korban Yuliana. Sing terimalah Andi. Ulian gedeg demenane gesahe, kanti mejaljal Andi aja ke korban di lokasi. Ulian gedeg bangun munyi jelek-jelek, korban Yuliana kanti sengitan. Siame terus pelaku Andi aji ber mewadah gelas. Sing terima siame aji ber agelas, pelaku Andi membalik nyambak korban, ajak ngelempak sirahne aji botol bir cenik. Ane ada di lokasi subo berusaha malasang. Di subane belasange, Yuliana bin metepuk ngajak timpalne Andi, ane madan Iren. Jek buin korban ditudal dale. Kasubakumas Polresta Denpasar, itu ikut suka dinuturang, kedua pelaku subuh tangkepe ajak polisi ne. Andi tangkepe di kosne Jalan Raya Kelot 193 Legian Kuta, Yan Iren tangkepe di Jalan Bisma nomor 6 Legian Kuta. Jani polisi ne enu nyelidikin kasus ene. Tim Bali Express ngelaporang.